Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum tetamu dalam acara perlombaan hafalan bait Sulam Munawwarah di Mantek. Jadi terlebih dia Dino perkenalkan diri Ron. Pada kampung Tonang, pada kampung dan tupu lokal dan peranan kabilah Ron. Nan ulun tuan Tungku Muhammad Riza Waliza, tempat tinggal ulun tuan di Alubili Raya, Kecamatan Baktia, Kabupaten Aceh Utara. Lokal ulun tuan Glah Putdi dan kabilah ulun tuan Minsatul Asad, adapun yang lebih dikenal dengan Baktia. Jadi yang jid gure malam Ron. Yang jud ku gore malam ulun tuan Tungku Kamaluddin dari Perla. Jadi sebelum tatamu tata cara alfabet, yang pertama ile berarti nafairole bacut untuk hotel kamu yupiuh maka kamu kelonnya berontambu. Mulai gajah mulai wakfu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي قد أخرج نتائج الفكر لأرباب الحجاب وحط عنكم من سماء العقد كل حجاب من سحاب الجهد حتى بدت لكم شموس المعرفة رأوا مخدراتها منكشفة نحمده جل على الإنعام بنعمة الإيمان والإسلام. Fabnusillahi wa nawawi harama wa qala qawbun yanbaghi ayyu'lama. والقولة المشهورة صحيحة جوازه لكامل القريحة ممارس السنة والكتاب ليهتدي به إلى الصواب إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة بتصديق وسم وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج بتأمل وعصوه والضروري الجلي. Wal lafdhu imma talabun aw khabaru wa awwalun salasatun satuzkaru. أمر مع استعلاء وعصوه دعاء وفي التساوي فالتماس وقعا الكل حكمنا على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوع وحيثما لكل فرد حكما فإنه كلية قد علما والحكم للبعض هو الجزئية والجزء معرفته جلية معرف على ثلاثة قسم حد ورسمي ولفظي عليم فالحد بالجنس وفصل وقعا والرسم بالجنس وخاصة معا وناقص الحد بفصل أو معا جنس بعيد لا قريب وقعا. Imma bikulin aw bi ba'din aw bila syai'in wa laysa ba'du aw shibhin jala. وكلها مجابة وسلبا فهي إذا إلى ثمان أيبا والأول الموضوع في الحملية والآخر المحمول بسوية وإن على تعليق فيها قد حكم فإنها شرطية وتنقسم أيضا إلى شرطية متصلة ومثلها شرطية منفصلة جزءهما مقدم وتالي أما بيان ذات الاتصال ما أوجب الثلاث الجزء وذات الانفصال دون مين ما أوجب استنافرا بينهما أقسامها ثلاثة فلتعلما مانع جمع أو خلو أهما وهو الحقيقي الأخص فاعلما تناقض خلف القضيتين فيه Wal hasfu fi ba'dil muqaddimati awil natijati li ilmiati. وتنتهي إلى ضرورة لما من دور أو تسلسل قد لزما ومنه ما يدعى بالاستثناء يعرف بالشرط بلا امتراء وهو الذي دل على النتيجة أو ضدها بالفعل لا بالقوة فإن يكن شرطي ذا اتصال أنتج وضع ذاك وضع التالي ورفض للرفع أول ولا يلزم في عكسهما من جلا. Wa fil ma'ani lil tibasil kadhibah bizati sidqin fafhamil muqatabah.
كمثل جعل الأعراض كالذات أو ناتج إلى المقدمات والحكم للجنس بحكم النوع والحكم للجنس بحكم النوع وجعل كالقطع غير القطع والثاني كالخروج عن أشكاله وترك شرط النفس من إكماله هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق Wa kana fi awailil muharrami ta'lifu hazar rajazil munazzami. من بعد تسعة من المئين من بعد تسعة من المئين في السنة 41 من بعد تسعة من المئين سيغدو غره Wa kana fi awailil muharrami ta'lifu hazar rajazil munazzami. من سنة 41 من بعد تسعة من المئين ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه ثقات السالكين سبل النجاة ما قطع الشمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى. Alhamdulillah, jadi dalam alfabet sudah lancar. Ino kita tamong dalam sisi pertanyaan. Jadi untuk kamu tanya, ada kala kamu baca bait drone yang surah, ada kala kamu kun surah untuk drone yang kembit. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana surah bait di bawah ini? Fabnus silahi wan nawawi haraba. Wa qala qaumu yanbaghi ayyu'lama. Menyedamat pendapat Ibnu Salah dan Imam An-Nawawi tentang masalah hukum berbimbang dengan ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah haram. Sedangkan miyakun sabuh kaum tergolong dalam kaum tersebut ialah pendapat daripada Imam Al-Ghazali serta pengikut-pengikutnya beliau. Sepatutnya legatannya untuk bertatupu ilmu mantik yang bercampur dengan falsafah. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan yang kedua. Di sisi ulama munatiqah, menuntut dalil dengan juz'i data skuli dinamakan dengan istikra. Coba disebutkan bait tersebut. Fonji hana tengok lun. Ulang soal. Anjir ulang tuan. Tengok dia. Di sisi ulama munatiqah, menuntut dalil dengan juz'i data skuli dinamakan dengan istikra. Coba disebutkan bait. وإن بجزء على كل استدل فذا بالاستقراء عندهم عقل. Alhamdulillah benar. Jadi soal yang ketiga. Ada berapakah yang bernatijah dari syakal yang pertama? Coba disebutkan bait tersebut. فمنتج لأول أربعة كالثاني ثم ثالث فستة. Alhamdulillah semuanya bisa dijawab. Jadi hanya yang kamu tes pada tunggu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Jadi ini kamu tanya jadi putra tujuan drone ni ikut perlombaan tadi putra yang menggerak arah untuk ngafai bait. Yang pertama untuk mengkontes kemampuan ulun tuan sendiri, sedangkan yang kedua untuk membangkit para semangat yang lain berjuang untuk menghafal hingga seterusnya. Jadi kamu ke depannya nak mempegang perlombaan hafal bait alfiyah. Kiban mak dengku. Nak rencana berkeinginan untuk menghafal bait alfiyah. Keinginan tetapnya untuk menghafal. Cuma soalumu takalan metigedin tu insya-Allah panjang umur lon ikut. Jadi hanya sekian. Jadi lon akhiri. Jadi segala lon akhiri maka terlebih dile lon lakemah kadang na
Sakeun kata-kata dalam membaca soal kurang tepat dan dalam membaca bait kurang tepat sehingga payah tambung yang ngeri tak kamu kemah. Lu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.